Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nila channel subscribe kelang ko sa media for subscribe ikhat dona tum. Pini bang ke laliyo nang tum thumbnail kelang ma chini pugadi. Alang li non ke doke kyuri ni mas gango mate kyuri ni blog. Along se alang li dolo lapen alang li rong bang ke tharbi hidi. Lason yo dona tum Sarthe Phangcho along le parok tum chide mate cherai pide. Laso putak si pini bang ke than jing kipon ing na Sarthe Phangcho tum along le parok tum cherai pide. Lalu aputhak ta ayam pu fansi kes tapi dam tu ha hamren alo jo lapaan dang tum ki wije ayam pu fansi kes tapi dam tu rong pa don tu mat hade no nali tu ama lang li Sarthe Phangcho bangke kes cedan lo hamren long ta hai det lo mala son dak tak ha di pu lo sta me hai det lo alang li fan pudun lo ta ho dak hamren kes ka cedan long bangke ala dak pen ing sai lo alang li fan dake padulong lelo dake atoy nang pu alang tum phan wala parok tum phan pulo bons tame parok tum arjuje se ko high court long kes pidam thude la tum guhati e high court ng kes pidam thude long ke hala dak guhati high court ng talang li hide dat lo hala dak ke hala dak pen je lo guhati high court ng men pulo lake pung pheta lake council under si dolo council tum gopi ma ki pulo bons tame non under council tum labang tu along lilong ke do parok no manon anta phung tek the mate tharle tek the jo laso putak se la Angtong Engti Kathar tumang ke atumi March 8 ani kache song lo ane VGR along le kali hala dake Sarthe Phangcho along le ke lake patta do lake do pusta me alang li me thang long le chilong le det a joine non anta la si alang li tum Angtong Engti Kathar tumang kache song pon March 8 ani hala diphu along lalo VGR along le kali lo lake ta do edlo la pen everything stop ta do edlo long le along documents an ke la pen alang li ki haji phan pu alang li along le ke ladak parok tum cherai pidya along le ke chiri inkore hinni do lo bon same parok tum cherai pidya non pu along le na and pipe derlo alang li phan si kes pi bom la so kes ka chedan phan sta me alang li ame tha along le sir kep chi jor thu derlo so long le chi jor pen si alang li kes chedan nun iglo alang li ta poisa video joine mat chi jor ki jor ke karbi phan si ki jor lo alang li mesten lo parokan pachuchi po joine si alang li karbi han jor lo la so poisa pen si alang li kes chedan nun lo alang li hai det lo alang li tum hai det poisa me ma thang along le chi long le det non puta la lo chi long le det hai ta hai jong lo hadak bangke non anta parok si dover la dam de hala dak pen thale dek the de for example di na ne Guwahati Chennai la helam chongda dam sonte khailu jong nam de lo da Guwahati lom le li chongda dam sitame li room hadak banglong dudun kok po sitame pu ka chi banglo la dak lason la dak kam do jad henten pu room pipelo to hola dak nang tum dam nang pu bana pulut ilige ka fere po ilige kroi dun det ti yo room ke do along anta ilige poisa pi voilo anta la dak bangke Sarthe Phangcho long le long bangke chirai thu det an lang anta jo te li lang don phong ja ta bijek thi sinone phong bangke la bang ta pachun vek nang po la lo claim ke ta ke thi ke ding tum lo ke the ding an li hin pen sta me chuning ri dun lo a pachun dun pu po si alang li phanta jinsu me lo long le ko ane che padam pen la bang tu chiri inkore hini long le chi long le det pulo te li hin bana ka jinsu dun do kok lo makar biara ta ka jinsu dun do kok lo laso joine si Angtong Engti Kathar tum sta me arni chistong pon iglo la bang so aputhak si la pen VGR along le da reserve long ke election det si election pu la ke rat tum chi don lo kroi lo la si claim back nang po la lo si non bang ke VGR along le dak Sarthe rong pi along le back pata do et ang kon sop sita me alang li tum parok tum cherai pi da joine si ka che so la lo ni le roi thuli thot lo donat tu alang li hamren long sita me kes dan lo hai det lo hamren long pen alang li thuman pulo parok tumhan toy lo damun pulo bons ta me alang li parok tum dam det lo la pen ako dipu long da ko kes dan thulo dak man sta me alang li Sarthe Phangcho si hai det lo ko la so putha alang li phan ako ha Guwahati high court along kes pidam thulo high court along ta alang li tum kes dan thulo hala dak sta me
Sarthe Phangcho hai deadlo ingka da Guwahati High Court long pen ningje lo lake alangli tumpan toyji toyte prungji pung preke lake konsira long si dolo alangli pen hadak thuman permission pilo konsil thuman state level pen lasi non mangka kam claim iklem ke konsil under si dolo lasi konsil tumsi rap nang pu pusi nilihin penta ning che thelo lasi pini video bangke lane lo donatu kardong